Rule thalama har satna nei te tan lui ortho solution chuan physiotherapy clinic ahong tharta tunlai khol chaber ber mangin physiotherapist thiam takin alo en kolangche sciatica nerve chalo stroke neuropathy thatom ru'na kongna ngong le darna nei te le infiam mi te tan jingdar kwa le chan ve changa taida ruk theng pan thei reng an ni e lui physiotherapy clinic Lalboy Shopping Complex, Zarkot, Aizol. Phone 8974-009-529 0389-2344545. Queen of Red Carpet ti hial ko Black Lively hi celebrity te zinga chuan a in cheidana wanga soisel kailo faklo ber te zinga mi ania. Celebrities trend khat angin maksak le uchuak taka inchei chuang si lo hian mi mit la tur tak thomno hi athang thiam riawa chu red carpet a in lan hian a chiang hle thin he video a hian Black Lively red carpet dress moi le lar zolte kan en hawanga a moi bon hlom na samai si a mitatlai via wangle ama sabera chuan kumsang ni le pakwa August thla khan Tiffany and Cotton Maria Sharapova le Frank Gary te soy moina na events an buat saya Black Lively hian mi puimit alo la hle maya he events a hian Black hian sequin korfual khup theng lo deu top shop ami chu ha in Jimmy Joe high heel dum abuna a in cheidan simple tak mai le asam tumla udewa control fu ang maya amoi tok le ka tlanok nya ite chuan Black hi a chahin kumtam liam nuwa po a thing lo khop mai Hemikum vek mei tha a po hian Tiffany and Cotton Pharrell Williams a Tiffany Titan Collection lomna an huai hota khan sequin korfual nen bok ain lan le a hemitum hian korfual pol angal thenga fual sangka zakwa somruk laya mi dai to chu a ha a akor hi Happy Isles lam kut chuak ni in lunglu zongbun shol zz pathum le silver bracelet lunglu pol nal tak maya chei chu abun boka simple si mitla box si in a in lanani Panina chuan Emmy Award kumsang ni pakwa Emmy Award semna khan Black Lively le Gossip Girl a co-star Legend Master te chu award hlan tu ania he award semna hian Black Lively hian Versace gown rosen ang mayalar nal ha in mitlak son thailo khopina sexy a he Versace gown hi arong ringot po du thu sama sexy ani to la hin a om kak thuk tak mai le akor fual kaklai slit 3 mai chuan Black ki vun no nal lutuk le thil thon pek a om bor mi pate mit la tu chu a phaulang chiang khop mai Black hian asam chu sang deuh taka fai taka phiarin a om chu a show ne so ngang maya Versace gown ba ka hian Bottega Veneta clutch a huma Christian Louboutin pump neutron pencil heel sang tak maya bun bok heti lai hian Black hi kumsom ni pani mi ni in awang lai tak ani ba ka pop serial lar Gossip Girls hun lai ani boka mi pui a thap khom ne kher mai pathumna chuan Time 100 gala kumsang ni som pakhat Time 100 gala a po Black Lively hi athom no in bel wangin fak a lo le khop mai a career ma son lai takani mai baka hemikum hian Time magazine hian Kovela hu hang nei lian ber za an than chwa zinga antel bok nen a fu vel vek ani ber mai Black Lively hian Zuhair Milarte kut chuak chiffon gown ha in asam rangkachak zai ang maya buang nal chu colorin samsen nen avoi khatna mi pui mo turina in phau chuaka hemizan hian Black ki korfual nu thei train chu Patrick Mulan hian ra sakin alo nuk ta yani oma ma se a train hi chu korbel na chawani awangin tan hoda ina khop thil za thak chu a theng talem lo kumsang ni som pani khan Black Lively hian Zuhair Milarte kut chuak tho in bel le in a movie thar Savage premiere na a ainlana Black hian Zuhair Milarte design thomno chi sang lo in bel to in amoi pui zel maya hemi chumpo hian tunma a alo ti photo angin red carpet aron tana ile chiang kher mai Black hian gown dum body fit backless aki artui zona changa ar chuak a ha a amoi sen wam ham mai Hollywood to tunma achanga actress te makeup le hairstyle nen avul chiang te he red carpet a in cheidan hi a hit rem boka a gown design to Zuhair Milarte po hian
Barbie movie sang ni som ni pathumati chua khan he gown hi a heirloom le hial ani pangana chuan Met Gala sang ni som pathum Black Lively hi Met Gala a theme mila in chainal theiber te jingami anti hial china kumsang ni som pathuma Met Gala a khan fans te atilung nur lo chiang khop mai sang ni som pathum Met Gala theme tan hian punk chaos to couture ti ni in black hian Gucci gown ataklam grey apun fen lam silk dum in thwa aha a gown hi akonga savamul anga siam metal ne na chaine in Gucci pekhok sang le Gucci metallic clutch nen aron in duang nal hle a asam zial le smoky eyeshadow le nude lipstick te Lorraine George bengbe le bracelet shol takte nen hian pangchik dik takani parukna chuan Met Gala sang ni som pali kumsang ni som pali khan Black Lively le apasal Ryan Reynolds te chu avoi khatna atan Met Gala a anin landuna adu laya ne na anin lan masak ber na turani bok nen athom no po abei uluk le mai Black hian custom Gucci silk gown rose gold rong atak lam tight thatak amal zone vela changa ar chuak fal moi em chifang manga pangpar anga an chei chu ain bela Gucci sandal rose gold rong thau in belin Gucci clutch te takte akenga a makeup neutral lam nu nap mai te asam koi cha tap ron lang nok deuh te nen phei chuan alang no in hemikuma Met Gala theme Charles James Beyond Fashion ti chu classic Hollywood style tunlai fashion ne na polin changkang takin aron phaulang kumsang ni som pali Cannes Festival red carpet po hi Black Lively red carpet game bonzia phochuak tu thata katlinga hemikum Cannes Festival a hian apasal Ryan Reynolds movie Captive chu premiere ani nge a Black hian 1950s inspire Gucci premiere black and white silk crepe gown aha a avai pi a classic right khop mai a gown ha ki strapless ni in Black hian Lorraine George lunglu thi patni a ora anin hwal na zungbun amit lunglu sen nau chubun chhuakin lunglu bengbe karat somni zet chu abe tel le a bracelet po ruby lunglu le parla chengat ni in he Cannes Festival a lunglu in bel hi avayin karat za somriat lai ania a gown le kere classic changkang tak mil turin asam chu felfai takazialin glam makeup amanga a muisen hiam mai match turin nail polish po athang sen thakop mai ama Black po hian red carpet a ain lan to na adu berte zingami ani thu asoi ve hialani kumsang ni som parok Cannes Festival a khan Black Lively channa Cafe Society chu Cannes Film Festival voisom-ruk pakwana premiere khu honnan manani heta hiam Black Lively chuan Versace cutout gown nude rong crystal chifanga cheide sep atelier Versace design aha a gown hak in kat dan le cheidan te a rong te nen hian sarwaka om ang dewalan dan anaya a makeup simple le sam koi deuh a tha nap te hian zirchop ngai lawa a sexy na a phaulang nal kher mai hemikum thau hian apasal nena anfa pani na turpai chungin red carpet a ain lana Versace gown pol rui mai ha in araidul porchan chu chuang takina show tun thleng po Black Lively red carpet shatlo ber polani he gown hi off shoulder ni in chifanga cheitlet ania train seizet a chombok Black hian a gown hi Christian Louboutin pekhok sang le Lorraine George bengbe le zungbun nen amecha makeup simple tak samton fel thak ne na in lanin arai ti po rinhlel omrum khopin avul le ani kumsang ni som paruk vek khan Black Lively hi Met Gala a ainlan le boka hemikum Met Gala thimatan hian Menas Ex Machina fashion in an age of technology than ania Black Lively hian Burberry president le chief creative officer Christopher Bailey kutsuak strapless gown pastel pink rong embroidery manga pangpar sen lema an chei chu aha akor rong le Met Gala carpet sen le cream rong te hi ain choi khop mai Blacky gown hak siam nan hian darkar zani somli te me man ni in Blacky taksamil thap turin an thuya he Met Gala a hian Lorraine George lunglu thi le bengbe nen in lan le in asam hi Rod Ortega style ni in alaya thenin fai takin a ziala makeup neutral tak in no yin Charlotte Tilbury in a cheitung sangni som pasari Met Gala a po Lively hi aron in cheifu le pekhle
Versace dress gold rong gown ron in belin he a gown hi a more lama pol ani thunga kumdang ang bokin hemi tumpo hian an red carpet hi a pol don ti a shelok nge anti hial rengani kumsang ni som pariat Met Gala a hian Black Lively hian red carpet lalnu ani zia shole in moilu tukin Met Gala sang ni som pariat theme Heavenly Bodies Fashion and the Catholic Imagination ti mil takin Versace gown pui tak mayaron hatsuak he gown tuinan hian darkar zarukte me umai hunan manga a gown top lam hi corset rang kachak le lunglu a chaini in apon fen lam hi ruby rong sen to kani thunga a gown hi rang kachak chi fang le lunglu ilo fashion a chei ani awang hian a rit thamin boy pui chung po arei lo thei lo ani a gown pui to sana kalahin Lorraine Swords lereu a in bel zong zong dollar mak to duai ni zet man nen phei chuan apui me khop maya black hian gold bracelet shol zet baka ruby le lunglu zongbun pathum bunin Colombian lunglu bengbe karat somthum te me mai chu abe boka hei mai baka hian asam zial chei moina headpiece hello zoom kwal moi po hi champagne diamond a cheini in karat zala yani a clutch scan Judith Lieber ko chuak po lunglu man tama chei chwa vekala ni cheu kan muang hian he address turu tak mai le red carpet rong po hi ain match le hle boka Met Gala a hian security an nei cha mai po a rokani thu kan sha zui lo hlawe Met Gala sang ni somni pani kumsang ni somni pani Met Gala a khan Black Lively hi co-host ania hemi tuma account hak hi alar pui khop mai Met Gala sang ni somni pani dress code tan hian Gilt Glamour ti ania Black hian Versace design rose gold rong gown atnunga bota lian tak mai chei ha in bul aron chan phota hei hi Manhattan khopui architecture le Empire State Building choi moina homage lantir tu ani Black ki gown cheina bo lian zet chu phel ni in a gown train chu rose gold rong atangin apola thak anita a hei hi Grand Central Station chei moina constellation in a inspire ni in an soi Black hian akut kor rose gold rong chu phelin a gown train rong tharmil turin kut kor pol abun le boka rose gold le lunglu pola chei beng be in Lorraine Swords tiara Statue of Liberty lukhum inspire so akim bok he Met Gala a hian Black hi America ram in swana le shiatlo na tar lang turin a in chei ti achiang hle a Met Gala omchina soilan nge to tur dress ro pui tak aron phaulang chin hi khovel mit fuk na ber ani lau thei lawani ole Black Lively red carpet dress kan ron tarlan zinga naliti ber comment lama lo soi vela tin Queen of Red Carpet tia kau hi apho vereng inisha comments lama lo thai lang ve donia Milarte news hi lo subscribe pin kan video te hi milo share sak thei phei chuan kan lom khopang next Milarte chanchin ngainatute le hmuhnawm tak tak tenen kanin mole donia hun man nuam vek ole